إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Барлык дөньяны бүтән галәмнәрне юктан бар кылып, адәм балаларын илләмәгәр үзенә генә гыйбадәт кылыр өчен барлыкка китергән. Дөньяда бүтән нигъмәтне, бүтән ризыкларны адәм балалары миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә дип биреп торучы. Дөньяны да ахиреткә әзерләнү өчен яралтучы. Дөньяда вакытта гыйбадәт белән гомерләрен уздырган кешеләргә үзенең рәхмәтен, җәннәтен вәгъдә итүче. Дөньяны бушка уздыра торган, ахирет турында уйламый торган кешеләргә каты газабын вәгъдә итүче. Аллаһ субханаһу ва таалагә чын күңелләребездән әйткән хәмд саналарыбыз, мактауларыбыз булып торса иде. Сөйекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнарыбыз ирешеп торса иде. Аллаһ Раббыбыз Әл-Исра сүрәсенең 44-нче аятында җирләрнең һәм 7 кат күкләрнең алар арасында булган бүтән мәхлукларның һәм хәтта җаннары булмаган әйберләрнең дә Аллаһ Тәгаләне мактап, тәсбих әйтеп торганнары хакында хәбәр итә. Җаннары юк. Мәсәлән, таш дип әйтик. Ризык. Яки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенә минбәр ясап биргәнчегә хәтле агач төбенә басып вагаз сөйләгән агач төбе дисеңме? Кырмыскалармы? Пәйгамбәребезнең хадисендә килгәнчә саллаллаһу алейхи ва сәлләм фәрештәләрне күреп кычкыра торган әтәч булсын. Яки biz бакылды дип әйтә торган бакаллар турында Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хадисендә әйтә, алар тәсбих әйтәләр ди. Шуның өчен бакаларны үтерергә кушмаган Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шушы сүрәдә Әл-Исра сүрәсенең 44-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Тусаббиху лаху ас-самавату ас-сабгу вал-арду ва ман фихинна." 7 кат күк тәсбих әйтә. 7 кат күк тәсбих әйтә. Үзе күкләр тәсбих әйтәләр. Тәсбих ул җәмәгать субханаллаһ дип әйтү. Субханаллаһ дип әйттек икән, безнең телебез белән бер рәттән калбыбыз Аллаһ Тәгаләне бүтән кимчелектән, гаепләрдән
араландырырга тиеш. Ягъни аның гайбы юк дип әйткән булырга тиешлебез. Субханаллаһ дип әйткән вакытыбызда. Субханаллаһи ва бихамдихи дип әйтеп күкләр тәсбих әйтәди. Вал арду һәм җир. Җир biz басып йөри торган җир һәм шушы җир астына кайта торган урыныбыз, шушы җир тәсбих әйтә Аллаһ Тәгаләне мактап. Ва ман фиһинна һәм җир астында булган әйберләр. Мәсәлән, алык суалчанны, җир астында булган яши торган бөҗәкләрне алар тәсбих әйтәләр. Алар хәрәкәт кыла. Күк белән җир арасында булган күкләр, 7 кат күкләр арасында булган фәрештәләр барысы да тәсбих әйтәләр, бер туктаусыз. Ва ин мин шайин илля юсаббиху бихамдихи. Аллаһны мактап тәсбих әйтәләр ди, нинди генә әйберне алма. Нәрсә генә булмасын, bütün әйбер Аллаһны мактап тәсбих әйтәди. Ләкин ла тафкахуна тәсбихахум. Ләкин сез аларның тәсбихларын аңламыйсыз ди. Чөнки алар сез аңламаган телдә үзләренчә тәсбих әйтәләр ди. Иннаху кана халимен гафура. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә халим, йомшак. Ягъни бәндәләрнең хәлен аңлаучы. Гафура һәм гафу итүче ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә. Ягъни без кимчелек китерәбез. Зикр итмибез. Күп зикр итәргә куша Аллаһ Тәгалә безгә. Үзен күп алып, күп искә алырга, тәсбих әйтергә, тәкбир әйтергә, тәхмид әйтергә, тәһлил әйтергә куша Аллаһ Тәгалә. Күп зикр итегез ди. Ләкин без җәмәгать файдасы булмаган сүзләрне күбрәк сөйлибез, ләкин Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә иренәбез һәм гомумән онытып җибәрәбез. Менә Аллаһ Тәгалә безне җомга намазына чакырды. Җомга намазына килгән кешеләргә Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Җомгадан соң таралыгыз ди, дөнья эшләрегезгә ди. Һәм аннары Аллаһны күп искә алыгыз ди. Аны искә алудан туктарга кушмый. Җомга намазын укыдың да киттең, ләкин зикрне, тәсбихне онытырга ярамый. Субханаллаһи ва бихамдихи. Аллаһ Тәгалә әйтә, күк күкрәү тәсбих әйтәди. Ва юсаббиху ар-рагду бихамдихи вал малаикату мин хифатихи. Күк күкрәү, күкләрне күкрәтә торган, яшеннәрне чыгара торган фәрештәләр бар. Тәфсир кылучылар әйтә, фәрештәләр тәсбих әйтә дип. Фәрештәләр ут камчылары белән bulutlarını yarıp җибәрәләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, фәюсибу биһи ман яша. Теләгән бәндәләргә тидерәм ди, шушы ут чаткыларын, ягъни яшенне. Яшен сукканнарны җәмәгать ишетеп белеп торабыз. Яшен суккан вакытта, күк күкрәгән вакытта укый торган дуа бар. Субхана ман юсаббиху лаху. Субхана ман юсаббиху ар-рагду бихамдихи. Күк күкрәүләр аны мактап тәсбих әйтә торган Аллаһ бүтән кимчелектән пак. Вал малаикату мин хифатихи. Фәрештәләр Аллаһдан куркып торалар ди. Шушы дуаны кылгач, шушы зикрне әйткәч, шушы кешегә яшен сукмый. Хәтта Әбу Хурайра әйтә радиллаһу анһу, әгәр дә шушы дуаны кылганнан соң ди, зикр әйткәч, яшен аткан вакытта, кем дә булса шушы зикрне әйтсә, һәм анарга ди яшен сукса, аның хакын үзем түлим дигән. Ягъни Аллаһны зикр итәргә кирәк шушы вакытларда. Ул Аллаһ Тәгаләнең зур рәхмәте, яңгырларның явуы, алар тәсбих әйтәләр. Фәрештәләр тәсбих әйтәләр. Һәм менә җәмәгать безнең тәсбих әйтүебез сәбәпле,
Менә Нух алейхиссалам улына үлер алдыннан biz indаны cemaat işitken idik, isке düşürem, illemeger birsin gine. Subhanallahi ve bihamdihini küp eyttigen uluna ayte. Uluna yaki iki uluna. Bu vasiyet itip eyte. Çünkü şuşu tesbih bilendi. Subhanallahi ve bihamdihi digen için Allah'ını maktap tesbih eytken için Allah Teala rizık bire bütün halıkkadı. Rizık. Rizıgının ortuğunu tilesen tesbih et. Şunun için Allah Teala ite fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu innehu kâne tevvâbedi. Nasr suresini okuyuz. Jinü suresini. Bu sureni indirgeç Peygamberimiz anlay özünün eceli jitkenin. İza jaa nasrullahi vel feth. Eğer Allah Teala'nın yardımı hem jiňüwi kilse, şol vakitda sen görürsen kişilerinin vara eytennase yedhuluna fi dinillahi afwaja. Kişilerinin Allah'ın dinine küp bulup türküm bulup kirgenlerin görürsen de. Hem ulanı köre delegatsiyalar kele başlagan vakitda. Şoňa köre Allah Teala ite fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu. Rabbini maktap ona tesbih et hem gafu sırady vestagfirhu innehu kâne tevvâbe. Dürüstlükte ol tövbelerini katlı kabul etip turuşy di Allah subhanahu ve taala. Cemaat tesbih eyti awur tugul. Lakin ni için awur sanabız tesbih eytirge? Küp vakitda unutup jeberabız tesbihlerini. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşap oturgan vakitinde Abdullah ibn Mesud eyte. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu eyte biz de aşıytırgan rizigibizning de tesbih eytkenin işittik diye cemaat. Bu cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işitkenine tugil. Onun hatta kürünükli, dereceli, sahabelerine hatli rizikinin tesbih etkenin işite. Çünkü Allah Teala bayağı ayetini yanadan iske alayık. Ve im min şeyin nindigine eybir bulmasın. Bütünüsü de Allah'ını maktap tesbih etedi. Kerdim diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına di. Baştan izledim di, hem taptım di Allah ilçesinde. Otura di Ömer bilendi. Hem Osman bilendi. Yanında Ömer, yanında Osman, Ebu Bekir radıyallahu anh. Karşısında taşlar. Taşlarını koluna algan di Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem min di, işittim di Peygamberimizin kulunda taşlarının tesbih etkenindi. Taşlar tesbih ete idi. Jirge koydu, tındılardı. Yanadan kuluna aldı da di, Ebu Bekir'e birdi di. Ebu Bekir'nin kulunda tesbih ettilerdi. Onları alıp Ömer'nin kuluna koya. Ömer'nin kulunda tesbih eteler. Onlarısın Ömer'nin kulunu alıp Osman'ın kuluna koya. Osman radıyallahu anh'ın. Onun kulunda tesbih eteler. Onları alıp jirge koygaş tesbih etüden tuktilar. Cemaat Allah Teala'nı maktam etirgan. Tesbih etmetirgen turgan bir nindi can iyesi de yok, cansız da yok. Şuna göre Allah Teala bizge küp mertebeler isibizge düşüre Kur'an'da 80'den artık orunda tesbih turunda eğite Kur'an'da. Allah Subhanahu ve Teala tesbih eytigizdi. Jirler tesbih eyte, kökler tesbih eytedi. Kükrev tesbih eytedi. Ferişteler tesbih eyteler. Tesbih eyttiler dip de hem tesbih eyteler dip de kile. Ütken zamanda da hazırki zamanda da kile.
Tawlar tesbih aytdı, hem kuşlar tesbih aytdı Davud aleyhisselam bilen birge. Davud aleyhisselam Zebur kitabını okugan vakitte onun bilen birge Allah Teala emir etti. Tawlarga hem kuşlarga onun bilen birge tesbih aytırga. Çünkü Zebur kitabını matur ettirip okuydu Davud aleyhisselam. Tesbih aytı bizning cemaat kıyamet gününde tesbih aytı, zikrimiz kıyamet gününde Allah Teala sıragan vakitlarda. Ne için, bunun için vakit da kerekmeydi. Taharet aytırga da, taharet alırga da kerekmeydi. Nişlep zikir etmedin diye aytıp sırayaşak. Çünkü münafıklar di Allah'ını az zikir etelerdi. Ve la yezkurun Allah'a illa qalila. Münafıklar Allah Teala'nı bik azgına zikir etelerdi. Köresiz münafıklar da Allah'ını zikir eteler. Lakin az zikir eteler, bik az. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte özünün sahabelerine İnne mimme tezkurune min celalillah. Allah Teala'nı ululap eytken zikirleringizdi. Bu hadisni Nu'man ibn Bashir degen sahabe rivayet kıla. Siz eytkendi elhamdülillah dip eytken tesbih. Subhanallah dip eytken tesbihigiz. Tekbirlerigizdi. Tehlillerigizdi. Allah Teala'nın garışı tiresinde eğlenip duralardı. Tevaf kılalar. Mene mesela cemaat Mekke'ge eğer de hacga bargan kişiler alarını bileler. Hem kürüp de bilemiz indi. Ka'betullah'ını tevaf kılalar kişiler bir toktavsız. Hem zikir iteler. Onda şovgür kilip durahalık. Edem balalarının zikirleri kökke küterilip Allah Teala'nın garışı tiresinde eğleneler. Peygamberimiz eyte hatta nişi gittirip nindi tavuş ikenligini eyte kedeviyin nahl. Onlarının di tavuşları di umarta küçenin tavuşuna ışağandı. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah vahdehu la şerike lah, lahul mulku ve lahul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Milyard yarım Müslüman eğer zikir etseler cemaat anda gacap tügül nice güçlep tırganı. Garış tiresinde Allah Teala'nın en zor mahluk yani bar etken eybirse tvareniyesi en zor garış. Bar cemaat kursi ul astarak bar garış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte garış turunda, onun zorluğu hakkında. Eğer de 7 kot köklerini hem jirini göz aldına getirdik. Göz aldına getirip olmuyor elbette. Kursi bilen çağıştırsak, kursi. O urundık deyip tercüme etile. Kursi bilen çağıştırsak, kursi yanında jir hem 7 kat kökler bütün mahluklar bilen birge. Dalaga, sahraga ırgıtkan bir baldak kibikti. Mene barmakka kiyetirgan baldakны alasың da ırgıtasың sahraga, dalaga. Onu izlep de taup bulmay. Mene şuşı jir hem kökler bitinisi kursi yanında bir baldak kibikti. Yuvala. Emine kursini garış bilen çağıştırgan vakitta nek şul çağıştırma. Kursi ayeti var, ayetul kursi. Kursini çağıştırabız garış bilen. Garış yanında sahraga, dalaga ırgıtılgan baldak sıman bulup kala kursi garış yanında. Mine şuşu
garışның tiresinde zikirler eylene, edem balalarının tesbihları eylene. Hem her bir tesbih mine şuşu kişi eytte deyip zikir ite Allah Teala yanında. Mine falan oğlu falan eytti. La ilahe illallah'ın eytti. Subhanallah'ın eytti. Elhamdülillah'ın eytti. Allahu Ekber deyip eytti. La havle ve la kuvvete illa billah deyip eytti. Ya ki başka zikirlerini eytti. Şuşu zikirler üzün kimler eytken şuşu hocaları hakkında eytip güç kileler. Garış tiresinde. Eğer dedi Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem sizning birerigizdi tilesedi Allah Teala yanında üzünün ismin iske alganların Allah'ını köp zikir itip tesbih eytegizdi. Şuna göre eyte cemaat Allah subhanahu ve teala Bakara suresinde fezkuruni ezkurkum fezkuruni mini zikir itigiz iske alığız köp itipdi. Ezkurkum min sizni iske alırmın diye. Kora karşı, kuna karşı degen zaman Allah Teala mini zikir itigiz, min sizni iske alırmın diye. Mine koyan kile Allah'ın rahmeti, mine koyan kile Allah Teala'nın yerdemi, mine koyan kile Allah Teala'nın bizge buluşuğu, hem yoklağı hem saklağı. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala her parçalarımızga da tesbih eytip, zikir eytip, şuşunu işlegen vakitlarımızda, yolda bargan vakitlarımızda, meçitke kilgende mi, koytkanda mı, dus işlerimizge barganda mı, tuğanlarımızga barganda mı, gil Allah Teala'nı zikir etsek idi. Hem sileşken vakitlarımızda da Allah'ını iske al dip eytübüz bu zikir bula. Koy vakitte kişi unutup jibere. Mine min şuşunu işlerge jiyinam, mine min şuşunu işlim, irtege yeki bugün dip eytirge mümkün. İske tşirge kirek. İnşaallah Allah'ını zikir et. Allah Teala'dan başka bir nese de işley almysın. Allah tilese deyip eytip iske tşirsek biz de şuşulay Allah'ını zikir etken bulabız hem zikir iterge yerdem etken bulabız. Allah Subhanahu ve Teala her parçalarımızga da hayırlı, faydalı izgi ömürler nasip etseydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه